باش تماشاوان نجا ایرو کنفرانس کردین سوریا به بجربونا 11 پارتین کرد لسوریا و هر واسه زور کساتین کردین سوریا لدرفی ولاد لهولیری هات لدارخستن و تدا مسعود بارزانی سروگی هرما کردستان جبر هبو دنوا وی کنفرانس دا بحث انده تا کرن کو کرد لسوریا خودی چه استاتوبه خودی چه اجندا و استراتیج به جبو کو اور روشان حال سوریا هاتیه روجوه کردجی بکار به دنوا و روشدا خودی دسکت به و کو گلی جران تخواستن لروشاوای کردستان کو دوهیجیگ لپرانیا دورین روشاوای کردستان خو نشاندان حال دارخستن گل لور داخزه فدرالیت دیگه و دنهاجی دا وکو داوی بریار جی کمکار عربی بریار دا کو ان کار چافدرین خواه ین دنها سوریا دا را بگره و بگمان نهاجی که روشا سوریا بتایبتی روشا دا صلات دارین سوریا پر خرابه ددمه که دا کو گیباشنین هم کمکار عربی هم نافچی و هم نیف دولتی و هم دناف خواه سوریا جدا روش بروژه خواه نشاندان گرمو گورتر دبن گلو لدارخستنا کنفرانس کردین سوریا لهولیرا پایتخت هرما کردستان آنکو لباشوره کردستان کو باشوره کردستان خودی استاتو و خودی کیانه که کردیه کو جالیه کردان و تی پریفبرن گلو چه معنی خواه دوی سردمه دا بتایبتی کو نها بحث هنده دیتا کرن سروشنو روش حالات نوین بهتا دیزاین کرن آیا کردنا و وی دیزاین دا و کیجان دسکتی هبه ددمه که دا که هر ایروژی لباجار آمده با کره کردستانه کنگیره جواکا دموکراتیک کجده به سروکاتیا احمد ترک کم جوینا خواه یا شاشان لدار خسو تیدا جید دیسان وانجی بحثی ایکتیا نتویا کردان کر و هر واسا وانجی بحثی نده کر که ایدی پرسا کرد لروش حالات نوین پرسا که جدیه و دوی اف پرسا بیتا چرا سر کردن و پیشاته که هری گرینجیگ سروک هرما کردستان مسعود بارزانی ایرو راگاند که ده ای سال دا اوی کنفرانسا نتویا کردان لهولیری لدار بخن و توایا پارچندین کردان توایا پارتیندین کردان جیگ مینا این باشورین کردستان دیتی دا بجدار بن و دناف دا اوی پیامه که آراستی توایا جهانی بکن که کرد گله که ایتر اینکارا وی گلی مافین وی گلی نه تکرن بابت مجلس سر کنفرانس کردین سوریا لهولیر و رامانوی باندوریه من چه نگلو کنفرانس کردانی سوریا لهولیر و کارگریه کانی بینار برزکان امرو وکو وازانن با آمده بونی 11 احزاب کرد لسوریا هر وها چندین کساتی کرد سوریا لدروی ولات و لناو ولات بجداریم کنفرانسه که لم کنفرانسه بس یا وکره که چون کرد لسوریا خوان استراتیجی و استاتویی که ها بج به خوان اجندایک به لچرجه اجندایا لو پیشاتنه که لسوریا روادن کردیج بتوانه ما فکانی خوی دستبر بک سروکریمی شلم کنفرانسیا بس یا که لسوریا پیشات هي گورانکاری برویا پیوسته کردی چ استفاده لم گورانکاری نه بک ایو چون اما حالا سنگنن اما بگمان توری امری برنامه ایو برنامه مایک خلکه خلیل من لگلم الو بله کاک خلیل روز باش سرچاوا کاک خلیل دو که کرم که اره کاکا تورکه لسر چی امرو کاک خلیل توار مال سر کنفرانس کردین سوریا الهولری از بار مگر تو بری تماشای ویدی کر با دازانی نو که تلویزیون جمعه بله ايه تواري ما تبي تظاني بكرمك تواري ما لسر كونفرنس كردين سوريا الهوليري كرمك طبعا كرد سوريا بيستي باري كاريه هي لا همي كرداوه بله بس مدفيات بينيه كي بوها بيجم ايه كرمك مدفتن اف كنال هوا يعني هندك تشتد باجي بيجت نه همي قاوا رخنه بقرتو همي قاوا كيمو كرتيا بيجتو وتشتد درست نبيجن پیشنیاراتا چیه و تشتید تو بجید؟ پیشنیارا من اوا اف ام بینین بیراخو اوا احمد خانی بری 305 سالا گوتی وقت بيجت گرده هبوا ما اتفاقك ذكرى بكرة ما انقيادك روم وعرب وعجم تمامي هميان جمرة ذكر خلامي كاك خليل بالضبط ذكر ما دين ودولة تحصيل ذكر ما علم وحكمة بلا اف معارضة ما جي بيشك تنازلش اوديت خو بكن نجاوب وانا همي قبل
كاك خليل الضعف بنواوي جابن اف شعراء قال لك جوان يا احمد خاني كوبري كان صد سالان قوتي بو كردان وقت تا قوتي بالضبط برنامج ما يروجي لسر شعريه دناوا في برنامج دا تخواسن كو اف شعره بيتا براكتيك وفعلا كردي كتيان دروز با امي بحث كونفرنسا كردن سوريا لهوليرت كان بحث اللي دار خصنا كونفرنس نتويت كان بحث جفينا كردان لباجار آمد يا باكوري كردستان كان كو ايروجيات اللي دار خصن اوانجي بحث كتيان نتوي چارا سر كنا برسا كردان كري اف برنامج ما بحث هر چار پارچن كردستان به برادك ام تلفزيون كي وكو تلفزيون كي سربقوي كردي بويرو پیش هاتان وكي خاطن يا خارم هيج برجوانجي كي سياسي اراستا وعاطفه كي سياسي لبشمنين ام تلفزيون وينه افجي برنامج ويا كيك خليل اس هيفي دار مجيك اف شعراك وجدلتا قوتي بيت دي بله سباس بو بيوندياتا حميد لهولي روا بله سلام كان لي اطلاق كان لي لهولي بايتختوا قال لك سباس بو كاكا كاري بريس بو همو كارمنداني كنالي نالي خوشويست دیارە دەزانم زەحمەتی زۆر دەکێشن گلەی گازندەی زۆر زۆرتان لەسەرا بەشتی لاوەکیەوە داواکارم لەوانەی کە پەیوەندی دەکەن بەشتی لاوەکیەوە بە باسوخواتی لاوەکیەوە سەرقاڵتان نەکەن ناو ناتۆرەی ناوزڕاندنی هیچ کەسێکی تێدا نەبێ دیارە زۆر ئازار دەبرێن و دەست خۆش بۆ تەوەری بەرنامەکەت دیارە تەوەرێکی زۆر زۆر گرنگە بۆ ئەمڕۆ کە بەتایبەت ئەم کۆنفرانسا لە هاولێری پایتەخت لە هەولێری ئەرخیا ئاغۆرا بەسراوە ئەوە پشتیوانی هەموو لایەکی دەوێت بەڕاستی ئەگەر ڕێگەم پێ بدەیت پێم خۆشە سەرەتا ئەوەت بۆ ڕوونکەمەوە بۆ زەرورەتی ئەمڕۆ ئەمە بەرپرسیارەتی هەمومانە بەتایبەت پارتە سیاسیەکان بە دەسەڵات و ئۆپۆزیسیۆنەوە نابێت دەسەڵات هەنگایە بێتە پێش ئۆپۆزیسیۆن هەنگایە بچێتە دووە ئۆپۆزیسیۆن هەنگایە بێتە پێش دەسەڵات هەنگایە بچێتە دووە ئێمڕۆ بۆ پێکێنانی حکومەتێکی بنکە فراوان چارەسەرکردنی کێشە ناوخۆیەکانمان دانانی خەڵکانی تەکنۆکرات ئەمڕۆ نشستێنانی ئەوە زمونە چونکە هەرێمی کوردستان حەزەرە ئەساسی دیموکراسەتی داناوە هەموو لایە ئەبێ هەوڵ بینە ناوخۆدا بۆ دیموکراتیزەکردن بۆ دیموکراتیزەکردنی ئەم وەزعە ئەبێ بەدەسەڵات و معارەزە بەتایبەت داواکارم لەم عارەزە ئەگە ببێتدا بەردی گۆزە یعنی حەزەرە زاویە یعنی هەمومان ئەم تەلاری دیموکراسەتە بەهێزکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دەنگی داوەتەوە ئازادی میدیا هەیە سەبارەت بە تەوەری کە ئێمە وەکو سەرۆک هەرێمی شارێکەدا هەموو کوردێکی نیشتیمانخواز ئەوە دەزانێت کە ئێمە تەخانەت ببێ داوای حەقی خۆمان بکەین بێتەرەف بین لە کێشەکانی شیعە و سونە لەو سانترە دەوروبەر کە ڕوو دەدەن و هەروەها نابێ ئێمە دەبێت تەواو بەڵێ کاک حەمید هەموو لاگاگەت بەڵێ کاک حەمید پێم وایە زۆرت پێ لە سەروازەکە شبەست کاتەشمان مەحدودە گرنگترین سەرنجەکانت گەشتنەکە یارمەتیم بدەی گەلێک سوپاس بۆ پەیوەندیەکەت برادۆست لە شاری سلێمانیەوە کاک برادۆست دەم باش دەم باش کەکێ کاک برادۆست بێگومان کاک برادۆستێکیش کوردێن ڕۆژاوای کوردستانە لە سووریە کەرەمکە کاک برادۆست بەێ دیارە ئیرۆ لە باشاری هەولێرێ کۆنفرانسا ڕەڤەندا کوردی تێسازکردن ئەوژی پشتی کۆنگرەیە کوردی باشاری قامشلوە تەسازکردن ji destpêka sereldana Sûriya dema ku gelê Kurd tevlî şoreşê bû û beşeke serekeyê niha şoreşa Sûriya daxwaziya gelê Kurd bû ew bû ku tev hêzên siyasî û grûpên ciwanên Kurd bikaribin civateke niştimanî yaxud bereyekê ji bo gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê pêk bînin da ku daxwaziyên gelê Kurd bînin ziman ew kongre hat sazkirin کۆنگرەیە قامشلۆ gelek rexnelê hatkirin ku kesê serbixwe wekû pêwîst beşdariyê nekirin belku her partiyek û li gor xwe kesê serbixwe eyar kirin û anîn kongreyê ew jêk ji wan kêmansiya ev kêmansî di konferansa hewlêrê dubare bû çawa dubare bû îro konferansa hewlêrê tenê partî konferansê birêve dibin û kesê serbixwe tê denîn heger hebûna wan jî hebe hebûneke şikliyê ne hebûneke rastaqîneyê ev jî kêmansiyeke pir mezin e heqê kesên roşenbîr ku îro di nav civaka Kurdê Rojava de kesê roşenbîr kesê serbixwe roleke berçav dibînin herweha grûpên dinyên ciwanan hene hevrêzin hevgirtina ciwanên Kurd ew jî têde ne beşdarin gelek alî hatine piştgoxistin diba wan aliyan
نهات بانا پشت بخستن بشداری تدا بکرانایا داکو دنگ کرد لروجاوای کردستانی پشتی عرفاندنا رژیم اسد یک دنگ به داکو گلی کرد دماکو بشداری پروسس سیاسی پشتی عرفاندنا رژیم بشار الاسد بک بیک دنگ بشداری بک بله کای برادوس پرسگریکا گلی کرد لروجاوای کردستانی پرسگریکا گلی کی و بشی ارکی سر همی کسی پارتی سیاسی کسی سر بخواه روشنبیرین کرد گروپین جوانین کرد لوما چنابه بتوایی کی کسی بین بشت بخستن اف کنفرانس الهوليه تشد به كيماسيته دهنه واف كيماسيج اون كوتن نكارت بريارك دربك تكوميته جوي كونفرانس ناي بيكانين بلكو كونفرانسك نرين عمد كونفرانسك شكليه جبو بش جريكرنا كونغريا باجار قامشلو بله گلک سپاس برادوست لشاری سلیمانی سپاس بو پیوندیاته بگومان که برادوست بینار بارزکان چند وکو کوردی کی روشاوی کردستان چند هوکاری دستنشان کرده بو کنفرانسی امر الهولیر انجام دروا الان کنفرانس وکو پیوست سرکوتون نبی لکارکانیا لبروا هندی که لپارت سیاسی کانی روشاوی کردستان برای ابنو اولین هند لاین کانیتر و به چند کسایی کی سیاسی کارگری کردی سوریاش پشگی خراون لناو کنفرانس که بانگ نکراون بر حال جمعه لاربعه لگرمانه که جمعه کاتو باش والله كاتب باش فرمو والله من پیش اولی خلافت اولی برنامه کم یک پرسیار میل کنال کتان لا کنال برزه کتان آیا بو شيء فتانی باریا کتان چیتان کرد بصلح اشعار ریکودن لگد صلاتا یا او کیشه بسی گیش اما کما ناخوش او کیشه هروا کب بکرێتەوە وازی لێ بێنرێت کاک جمعە کێشە ئێمە دووسێ ئێمە لە دادگایە و پارێزەرەکەی ئێمە ئەو زانیاری زیاتر لایە تا ئێستاش دووسەکەمان لە دادگایە و یەکلای نەکراوەتەوە هەر کاتێکم دووسێ یەکلایە بکرێتەوە ئێمە بۆ ڕایگشتی ڕایگەین و ئێمە پەنا بەس بوو دادگا بۆ یاسا ئەبین سولحی عشایری ئەمە پەنامان بۆ نابین چونکە ئێمە بڕوامان بە یاسا و بە دەستور و بە دادگاکان هەیە بەڵێ بەڵێ سپاس هیوادارم کۆڵ نەدەن سەبارەت بەوتەوەی بەرنامەکەتان کۆنگرەیەکی زۆر پێم باشە بەستراوە لە هەولێرە بۆ کوردی سووریا هیوادارم کوردی سووریا هەموو یەک بێت یەک دەنگ بێت لەم کاتا کورد پێویستی بە یەکدەنگی هەیە سەبارەت قسەکانی سەرۆکی هێرەمش کە لەو کۆنگرا باسی کرد کە ئەمە گۆڕانکاری لە ڕوویدا و کەس ناتوانێت بەم گۆڕانکاریە بگرێ و لە ئایندەدا کۆنگرەیەکی نیشتیمانی ئەبەسرێ ئەمە پێمان باشە ئەو کۆنگرە نیشتیمانی ببەسرێت هەموو پارچەکانی کوردستان یەک بخرێن بەڵام لە چ کاتێکە لە کاتێکە ئەوان بێن ناوماڵی کورد لە کوردستانی عێراق لە هەرێمی کوردستانە یەک بخەن ئەوان بێن گەندەڵێکار بنە بڕکەن ئەوان بێن سووتانی بارەگا نێڵن ئەوان بێن خەڵگرتن نێڵن ئەوان بێن ئازادی تەواو بدەن بە خەڵکی کوردستان هەرێمی کوردستان خۆپیشاندان کات باوێ بێزار لە هەولێرێ دیگەلمەیە باوێ بێزاردان باش ئەم gelekî spasiya hikûmeta Herêmê û Serok Mesûdê Barzanî dikin pêşgeriya vî kongrî kiriye bi rastî hêviyê me gelekî li ser vî kongrî girê dayînê wek rewşa li Sûrî çê dibe û kuştina li Sûrî çê dibe û şoreşa li Sûrî ji Kurd û ji Arab û ji hemû milleta yanî me dixwest bi rastî ge ev kongir ji wilo firetir bê hêviyê me هبون جولو فرتب وكو قوات ديمقراطية هبون وكأحزاب مستقلين هبون ما تخرج جولو فرتب كيمانية كونغر هل أنا ليه ديسا أم دبينين تقابل قال لك اللي بيشي وقال لك أمورا روجي اللي بيشي وكاربة تحقيق بك أم بهذا إنه قال لك مقرراتها إيه عملت بجريداي وكاربة بيجبينن ولغور مسؤولية جملت داية سربيوان بو براستي قال لك مهم جماعة اف كونغر وك كردي سوري کاک باوێ بێزار بۆ ئەف کەساتی دین بەشدار نەبوونە دەمەکەدا کۆ پارتیا پێیا دێژێکی بەشداری ناوەبێ کۆنفرانسی نانەکەی گەلوای گەرەف کۆنفرانسە هەموو دەنگ و ڕەنگین کوردان لە ڕۆژاوای کوردستانی بەشداری کرد با باندۆریەوەی دنهادا باشترنەوە بدیت نادە بله نه شي بيجن براستي ما تخص يعني حاضر بولا وانجا بوقت تيدي وك قوات ديمقراطية شش بارتي هنا اوجي هنا دورن ام بهذيني واب كونغرايا كاربي يعني بريار رابسي ليك كاربي وانجي احتواء بدهم دري وقبه اطار كيف فرده يكتيا قلي كرد يكتيا احزابي كرد يكتيا وان السر ثوابت قضیه کردی بله
دوسکی لباجار دوکه دیگه ما کاک دوسکی دم باش کار باشتر بو تاوری ما ایرو گلو تو چت بیجی کرم که بله سر تور امریکا راستی از دست خوشی هر کسی که هم هر احزاب کردی هر کسی که کرد و دست خوشی سر بارزانی جد کم راستی کو رابوی وی کنگره یعنی کنگره گله که گرینگ ابراهیمن چون کو ام کرد نه هجه نیاسین نه که وی مبدا نیاسه شنی که ام کرد سوریه ها نه یا نه بس ویکو که ویت ام چکین ام مالا خور رب اخین یعنی خل سوریه جی ام همی حزب سوری دخوازم اوش همیا دست خوب یعنی نافق دا یعنی نه هیلن بیجن کنه عرب ده چکن همی پیک و ده چکن شنیکا نافق خوب گرن برای من اگه هر شنیکه نقشه کی نتمانن گوده چه ملت کرد تا باراستن و ده چه موافق دست که وید برای من پشت آزاد بیتن دگلک ضرر ملت ما کرد که بیتن بله که دوسکی دن هذا تبحث کردن کل روشالات نافین دیز اف سروشنی دیت دیزاین کردن و ایروجی باجار آمده کنگره جواک دموکراتی که جده کو به دهان رخصتیان کل باکوری کردستان دن نافدا بجدارن هف سروکی و ده کم جوینه ده احمد تورک واسا دا خوی کردن کو ایدی کورجی خودی استاتویا و این کار کردن مافی کردن دن هذا تو کاریگری نابه گلو افهمو خاری خستن کردن کردان همو سرکردن کردان بحثی کتیا کردان دکنو کورجی خودی استاتو خودی استراتژی که هفش بن دنها دا بته چند باندوری بو سر کردان هبه بتایبتی لسوریه جی کافروشانات که پیش ام همو دبینن بله بگم که یا دیاره یعنی سر دمکی خصوصه و چه نتوه نای نبرزه کرد به ام کرجی ام نتوه که مازنین مدفت معنی علمه بفت نفتن ام نتوه که مازنین بدم کار بکن یعنی چطور صوت اول چه دست خدا ایلین که هوا دشیمه رابطن هوا جیران ما او دولت دشیمه رابط نه هم کنگرت خوب گیره داین سرفرازی گیره داین اتفاق باور بکه کس نشد بگو که نه سردمه یه ظلمه و زورداریه بشار اساس و چند ظلمت کردن از بجم چوب دست خوبه اینا خرابی دست خوبه اینا باشی چوب دست خوبه اینا بله جام حد که این کرد همی یک بین و کردستان سوریجی همی خوب کنه یک حزب و برجواندیا خو کساتی داشت کار نکند برجواندیا ملتی داشت کار بکن انشالله دست کپتنه دست خوبه اینا زور سپاس سپاس احمد حاجی لشینه کاک احمد هم کاتو باش کاک احمد باوکی باوی النت لباجار زاخو دیگر میا بله باوی النت مرحبا سسری من از دست خوشی لود کن بو برنامه قشنگ گلک سپاس بو دموکراسی و گلای خلکی و گازنده خلکی این برجا بدکن واسی دسته و خوش بد و هر کسی که نقانع بود دیدنا في قناة النقطي اف قناة واكي خودي كاكيا او بي نقانع بد معنا او نكردك صافية لا مانه بله باوی النت لسر تاوری ما ایرو تو چت بیجی گلو بتایبتی کو زاخو نزی نزی که از زور دست خوشی سرق بازانی کم بله بو حمي صحباتي وحمي زحمتوي وحمي مانديبونا ويلقى ملاتي كرد صايباتي بوي بله و اكمين جور قوتنا من يا اكميني اگر بردقين نبت كرديني شو صفات شنابت الشخص يقدر كبت كرديني شو صفات نهاية وجوده وبيشايكي وديمايكي اسهل تخشي البرزاني كم ومن قلاك جواناش حكمتها هرمه بله مادام تا فیویا و سامازن به مسعود بارزانی سروکاری ما کردستان هيا داخازات بوی چیه کو لسر است هر چهار پارچن کردستان هولدانه تو چی بن و بتایبتی لسر است رک خصنا ناف مالا کردی لروش لباشور کردستان جی کنها بویا الندک گشدار بو هر سه پارچه دنیا کردستان هیویاتا و داخازیت لوی چیه مادام اف فیویا و سامازن تبیه هبه بله دوباره من هاجر نبی الو بله کاک باوی النت دوباره من هاجر نبی بيجم مادام توصى هيفيك مثلا بمسعود بارزاني سروكاري مع كردستان هي قالوا وكو كردك هيفينتا داخازيتا تشيا لوي كل سر هر چار پارچه اس هر چار پارچن كردستان چه باندوري هبه و چه بك او ناف مالا كردان ريخستان ناف مالا كردان لهري ما كردستان چه بك هيفي من شهر كردك ولا باريس بت شهر كردك خدان روج بت شهر كردك آخا ببید والله خواه ببید ادوی درستایی گوداری سر بازانی بکد اگر گوداری سر بازانی نکد افلانین که از خلاطن بله خلق توان ببید مخروشن بس بازانی ده هر عبتو بازانی هر ده تو هر استیاشک بله باوی النت باجار ازا خصباس پیندیاتا
باوێ شەماڵ لە شنگالێ دەگەرمەیە. السلام عليكم. عەلەیکم ئەسسەلام. اگر من زور دستخوشی لجناب سروکی هری کردستان دکم که اف کنگره نتوی کرد سوری لحولی دینای ام داخواز جناب ویجد کن که کنگره کی وکیزی کنگره مصری بی کنگره نتوی کرد عام للشار حولی للپایتخت کردستانی بتاجیل دان و توصیه بکردستان همه بیتری هر شا پارچا وعلم كردستاني اللي بلنتين حشا طاقة كردستاني وسردتي سروكي هريمة كردستاني وتصيار منطقة بقى تايجة جترين واحد بقر هنسر هريمة كردستاني وعلم كردستاني سرانسيتي كردستاني ورب العالمين يشرح همي كردا بك اتفاق وقلق ممنون وخير ببينين. سپاس بو پەیوەندیتە جی. کاوا لە دهۆکێت گەلمەیە کای کاوا دەم باش. کاوا بله کەرم کە الو دەم باش دەم باشتر دەستپێکی ئەم دەستخۆشیە لە کەناڵی وەتکەن کەناڵێ NRT گوهەردەم خۆ لە هەمی کێشێن کوردی و تشتێن گرێدایی نەتەوا کوردەکە خۆدان gelek spas سەبارەت گرێدانا کۆنگرێ کوردی ڕۆژاوای کوردستانی گۆگل لە هەولێری ئیرواتیە پەسەن بڕاستی دەستپێکی ئەم بینن پشکداریە بەرێز مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێما کوردستانی دوی کۆنگرێ هانێدا پشتەوانیەکە زۆر مەزنە بۆ gelên Kurd li Rojavayê Kurdistanê û doza gelê Kurd ya war Rojavayê Kurdistanê belê me têbînînê hene li ser amadekirina vî kongrê han got bi mixabin ve ev kongraya ixfaka zor mezin li gel bo gelek hêzên Kurdî hatine kirin û gelek kesayetiyên got ji destpêka jiyana xwe siyasî belkî karekî zor mezin kirine bo netewa belê kay kawa تو وەکە ڕۆژنامەوانێک کەس بوارم ڕۆژاوای کوردستانê di niha da kongerê niştimaniyê Sûrî ku bi piranî Ereban pêk têt penayê dibine ber camiya Erebî li Qaîre kongerê civata niştimaniya Kurdên Sûriya jî aliyên Kurdan jî penayê bi hewlêrê tîn û li gel Serokê Herêma Kurdistanê aliyên berpirsên Herêma Kurdistanê dicivin dîtnata ev çi peyamekê giring e bu dewrûberan jî û Kurd jî bi xwe xwe jî kêyîtir Kurd jî xwedî statûne Kurd jî xwedî mercean Kurd jî xwedî bîroran e û xwedî ecîndayeke hev veşin li ser kûma van pêşatan gelo destpêkê min got pişikdariya Cenabê Serok Barzanî di vî kongrê hanê de piştevaniyeka zor mezin bo Kurdê Rojavayê Kurdistanê hemiye û doza Kurdî Rojavayê Kurdistanê belê ev iqsa hatiye kirin ji hinek kesan ve komîta amadekiriya vî kongrê hanê de ne ez bîm çi ferq di navbêna wan û rejima Baes nîne got rejima Baes jî em iqsa kirbîne ev çendê sala hinek partên siyasî ev vî kongrê rabûne ev ji roja got parçabûn li Partiya Dayîk xistine got Partî Demokratîk Kurdistanî Sûriya bî sala pêncû hetî hatê damezran heta nûka taban çi binamayê wê nemaye شروجا وجوي حتى رجا إلو أو سركردنا أو سكرتيرنا بلا دستك هذا الشخصازية بالك هيك جوهرينات خد شكل باشون جوهرينات حكومة سوريا شكل في رجيم شوفينيسما فاشست جناب بالك هيك كوار جماعان روشاوای كردستان اللي دوكي جلس باس فاضل الشعري سليمانيا بالي باش باشتر كيف فاضل زور سباس والله من سبب التوركتان أميلا أو دستيكم كهمو أجر كان واني شامن دزن بلاستي گۆڕانکایی لە سووریادا لەم بەهارەدا ئیشەڵا دەچێتە بۆ جێبەجێکردنەوە بە هەموو ئەگەرەکان ئەمە یەک لەلایەکی تریشەوە سەبارەت بە کۆنفرانسەکە شتێکی زۆر پیرۆزە و دەستخۆشیان دێکەم و هیوادارم کە بگەنە ئامانجێکی زۆر باش لە پێناوی بەدیهێنانی بەرنامێکی تۆکمەدا کە ئەمەش دەکات لەم کاتەدا لەسەر خاکی کوردستان کۆنفرانسە دەبەستێ شتێکی زۆر پیرۆزە لای من کە وەڵامێکە بۆ ڕژێمەکانی تری تورکیا و ئێران کە بە تایبەتی کە هەردووکیان دەیانەیە کورد پەرایەز بکەن لەو شۆڕشەدا بۆیە پێویستە هەمومان هاوکاریان بین بۆ ئەوەی بتوانین بەشێکی تری کوردستانی ژێر چەبۆکی بەحسی سووری ئازادکەین و ئەوانش بە ئازادی خۆیان بگەن بەڵێ کاک فازڵ فوات لە هەولێرەوە لە گەلمانە کەیک فات دەم باش دەم باش سەرچاوە
كرم قال سر كونفرنس ايرو يا كردين روشافاي كردستاني لهوليرا هات قال دار خصن قالوا تو باندوريا في كونفرنسي دنا هذا بو فيرا وشاكو سوريا نزيبو ياكو اف جباشن لسر رجما سوريا هي قال غور تشافديران بيدچا د صلاة سدنا مينا تو في كونفرنس چا دبيني دنا هذا اف كونفرنس كاركي بيروز بو ملتمي كرد سوريا بتايبتي جو كونغري كل سوريا لدار خصن باز 26 هيفا نادم اواجي وقت دنگه کی بوی کنگری بو تاگو پشتوانی وی کنگری بکد روی جهان ده چلو اروپا چلو امریکا تاگو قربن اف کسی میل دروی ولات پشتگیری وی کنگری بکن و بریارا کردی بکن یک وبتايبتي ايرو هاوليريك وهات قال دار خستن اف كونفرنسا بو كردان بابا بيامك بهون في تشاد نرخن نقلو اف كونفرنسا ايرو الهافليري هذا دار خستن كونفرنسا كي كردياتي بو بتايبتي جو حكومه هريما كردستان بيشغيريا في كونغري كر اواجي دبتا وكا نشانه که گو ملت کرد بنا یک تا پاشا روزی کاربن بریاره که یک برانبری دجمنی خواه بدن. بله. کایک فات روزنامه‌وان روشاوای کردستان لهولیر گلک سپاس تماشاوان نجا پشتی وینا بردیسان لسر کنفرانس سوریا لهولیر آنکو کردن سوریا لهولیر دی بردام بین دیگل مبن. دوباره صلاف تماشاوان نجا به گمان لسر تاریخوان بردامین او لروشاوای کردستان جیکو لگور چافدران کو بریان هاجی مگوتی اگر این زور هنه کو رژیم بشار الاسد نمینه کورجی لورد نهادا دا خزا فدرالیه دیکن کو اف پارچا کردستان اجازه دا او پارچا وی کرد پارچا جیک آزاد به گمان و باندوری هبه ولگور هن نقشه روشاوای کردستان دیگه سر دریای ناواراس او یجی مینا خونا کردان تناس که انگرینگاوی عبوری به گمان یمازن جه نمونه هر ما کردستان دکار بورین خوین پترول جبو دریای درج بک بفروشه به تو فشار و گف جین کوری گرن ل برشاندن پترول هرما کردستان بود دربه بگمان هیان هاجی یکیش باندورین گلی خراب لسر کردستان او هیچ درگاهی که دریایی عاوینی نه کو اوجی و کومگوتی درگاهی که عاوی به کردان وکه کو اوجی که ناحیه جیوپولیتیک و جیوستراتژیک جی و باندوری که هری باش به کردان هبه اودن هذا پیوسته کرچ بکن جبوی کو افرساندن لروشالات نوین هاتی سروشنی دیزاین کرنا روشالات نوین کرتا کو بش خراوترین گلی روشالات نوین کدن هذا خوشبختانه خودی رخصتن کریه چه بکن جبوی کو مفاجوان هم در فتن ورگرین گلو اسعد دیگل میا کایک اسعد لشاری سلیمانی وام کاتو باش ایوارتان باشتر رای دست خوشیم لبرنامه کتان دیاره دلای همو کردی که هستی نتوایتی هبی کردستان یک خاکه یک نیشتیمانه و کردیش یک نتوایا هەوڵدان بۆ پێشەوەبردننی مەسلەی کورد لە هەر شوێنێک و لە هەر خوشبنێکی ئەم کوردستانەدا بێ بە تاکیدەوە واجبی هەموو کوردێکی بەشەرف وە شایانی هەرچەنەوە واجبە واجبی نەتەوەیە بەڵام بە هەر حاڵ شایانی دەست خۆشی لێکردنە من بەنسبەت هێنانی ئەو کۆنگرێ بۆ هەولێر بریا ئێستا لە باشووری کوردستان و هەولێر و هەموو شارەکانی دیکە ئازادی ئەوەندە تیا بەرکەماڵ بووایە عەدالەتی ئەوەندە تیا بەرکەماڵ بووایە یاسا سەروەری ئەوەندە تیا بەرکەماڵ بووایە ببوایەتە ڕووگە و وێنەیەکی ڕووگە و هەروەها ئاوێنەیەکی گەورە کە هەموو پارچەکانی کوردستان هەم لێ کۆبوونایەتەوە هەم خۆیانیان تابینایەتەوە بەڵام بەرپرسانی هەرێمی کوردستان بە خودی سەرۆکی هەرێمیشەوە بۆ نایەن گەندەڵی و چارەسەری کێشەکان لە هەرێمی کوردستانە بە شێوەیە بکەن کە مای دڵخۆشی بێ کە خەڵکی کەش یعنی لە پارچەکانی کەوە چاوی لێ بکەن یان با بڵێن خەڵک یعنی وای ئەوە ببینێ کە هەوڵەکانیان هەوڵێکی دڵسۆزانەیە بەڵام من وای دەبینم ئەو هەوڵانە بۆ ئەوەیە لە بەشەکانی تری کوردستان لە پارچەکانی تری کوردستانیشا هاوشێوەی خۆیان دابنێن و ئەو خەڵکانە دابنێن کە لە سیاسەتکردنا وەکو خۆیانن و کۆرخکاری لە تەرجەم بوارەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕووی ئابووری سیاسی ئازادی تەرجەم مەسەلەکانەوەکەن من دەستخۆشیتان لێکەم هیوادارم کورد لە سووریادا بەڕووخانی ئەسەد وەکو ئێمە نەکەن بەرەیەکی یەکگرتووی پێشکەوتنخواز دروست بکەن ئازادی دەستەبەر بکەن عەدالەت دەستەبەر بکەن نەکوەکو ئێمەکە تەسحی و قوربانیدانی ئەم میلەتە بۆ ئەوە نەبوو کە بنەماڵەی فەرمانڕەوا و دەسەڵاتڕەوا و حکمی بنەماڵە و خێڵەکی و ئەرستۆکراسی تازە بله کاک اسعد سپاس بینده محمد السیمی لدیگل میاد کاک محمد دم باش ایوار باشتر برا فرمو والله دست خوشی برنامه تد کن گلک سپاس راستی برنامه که جه خوده جه خوشحالی ابو مهنیا
gelek spas kerem ke هیویدار me برنامه هوسا برنامه کی ریکوپیج به برخنا و گازندار رو بروی اکتر هستی کدو بریندار کرن ابروکا توارد سر کنگره رواندا کرد سوری بل هبلیرا پایتخت جه خوشحالی هر کرده که دلسوز وفاداره بو کردینیا خو کرداتیا خو رسانیاتا خو بو چونکو مگالا گالا پی خوش بو چاوا جناب سروک هرمی آماده بود کنگره دا همی سرکرده کرده ابروکالوریت آماده بنسر شاشت NRT ابروکا جنگاشا سرته تکرن تشتکی گله پیروزه پشتوانی بو کنگره بکنه که ماسی شده ده هبن بلا برخنه که وصا نه تکرن مروف هسی حواله خو برنبر خو بریندار بکد چونکو ابروکا روژا گرتنه روژا ریک خستنه نافمالا کردیا تشتکی گله پیروزه ابروکا هرما کردستان وقو سروکاتیا هرمی و سروکاتیا حکومت پارلمان کردستان سیاست مدارت کردی کومالگا رکراوت کومالگا مدنی همین پشتوانی به کنگره بکن اف کنگره پیش بچونه بخواه ببینه احتمال هنده که ماسیته دارن بس دعا هنده بکن پشتوانی هنده بکن کنگره داهاتو اید بیت نفمالیا خب هستر بخن بله کاک محمد هکا مقارنه ایجاب کنگاره عربی کن کنگاره عربی عرب تنايد بندر كونكارا عربي ام نابرو كالت شارزانه بلكي تمني جيانا خو عندك ما احتمال الشلو بينجي دجين شيستي دجين اجل جرات كونكارا عربي ودين گرم و گریا و رونشتنا و پیگو خوانا و همی دروا نوکو کنگرا هدلیرا پایتختا بله چاوا پیروزی خواه بینید کنگرا رواندا کرد کردستان روش آواز ده وسط پیروزی خواه ببینید تو به پیش کفتنه و گشکنه خواه ببینید انشالله و هیویدار سرکفتی بید کار خدا و کنگرش روش بروش برا پیشتر بتو کشا کردل بله کاکی محمد لسمله دولتا کسر بخواه آلا که کردستان پیروزی ده بیتا بلنکن زور ممنونه بله سپاس مشی بیدارن خواناتا بیتا دی یاتا نه یاتا بملیونا کردان جیف خونه هیا و توت بیجی کردستانی کی خسر یا سر بخواه باو کی چنر لکرکو که ولی گلمانه باو کی چنر ام کاتو باش ام کاتی خوتیش باش دست خوشی لکم با تورا براستی دل خوش کرده سپاس داری همو کاتی دل خوش بی بله فرمو براستی گریانم هاد بو ام موقفی که امرو دیتم لکردستانی خمانا بسرکردایتی بریز مسعود برزانی و سرکرده بریزکانی دیکی همو پارتو لاینکانی کردستان اما گرزیک بوم گرزێکی ڕۆستەمانە بوو درا لە دەمی ئەردۆغان و هەموو ئەوانەی کەواتشی میلەتی کوردەوەستن جا هیوادارم لە ڕێی ئەم کەناڵە پیرۆزەتانەوە ئەو دەنگەم بگاتە بەڕێز بارزانی و یاری بەم دەستکەوتە نەکرێ و ئەوەی کەوا کرا بۆ کوردستانی سووریا بۆ باکووری کوردستانیشمان بکرێ و کۆنفراسی نەتەوەیمان بە زووترین کات جێبەجێ بێ و بەڕێز عەبدوڵا ئۆجەلانیش یارمەتی بدرێ بۆ ئازادکردنی و زۆر سوپاسانەکەم مەمنونتانم سپاس ئێمە شیوادارین سەرنجی تۆ بۆ سەرۆکی هەرێمی کوردستان گەشتی بێ و هاوڵاتیەک کە بەم هەستە دڵسوزانەوە باسی وەزعی ئێساکەی دڵشیش لە بارزان دەگەلمەیە دڵشیش ئەحمەد لە باژارێ دووکێک کاک ئەحمەد دەم باش دەم باش کەرەم کە برا از دستخوشی کنگره کردی کم الهولت و از داخوازا سرکفتن و همی کردات کم از کم و کردهر ایک بن و ایک هلویز بن که من 4 رقا تیتما بله بله سپاس بۆ پەیوەندیاتەژی بەێ سپاس شێوان مستەفا لەسەر تۆری کۆمەڵاتی پەیجێن ئارتیاڵێ بە هیوای یەکگرتنی هەموو کوردێک و گەیشتن بە مافی سەربەخۆی هەروەها شاهین دۆری دەبێژە بڕاستی تەوەرەکی جوان سپاس دەبێژە چونکە کۆنفرانسێکی بڤی ئەوەی تڤیابا لە پێشتر جیاتە بە ئەنجامدان بۆ ملەتێمە و ملەتێکی زۆرمە لە سووریا هەیە هەر بزانیژی کاک شاهین کورد لە سووریا پێتری 3 ملیۆن کورد هەنە لەوەر هەروەها ئاکام
یوسف ایشاله برای من ام کنفرانس گرینگی که اوتونابه چون که چندین ولاتی زلهس ناتوان کشه خلق کنفرانس که بچوک لاوری چون هم کشه چرسره که کو خواله هروها ماردین جاف علی همو کوبونا کنفرانس کاریگری خوی دبیت کاته قصو گفتار بچته واری پراکتیکه و بالام ام کنفرانس هر وک اوانی تره چون که گوران لسوریا کاریک نابد بو سر کردستان هاو نشتیمانی کان من چون که سرو که هرم حکومتی هرم بروای به گورانی و کو خویاله بله بختیار مان لگله که بختیار لشر باجروا ام کاته باش امو کاته که دنگی تلویزیون که کس کی باشه دست خوشی تان لیکن با برنامه دستان خوش زور سپاس من لشر باجروا قساکم خوشحالیم بله زور سپاس طبعا وقت هاوڵاتێکی کوردی ئەم کوردستانە پیرۆزبایی زۆر لە ئەو سیاسەتمەدارانەی کوردی خۆمانەکەم کە ئەمڕۆ میوانداری یاخود دەرگایان کراوەیە بۆ ئەو بەشەی تری کوردستان بەڕاستی حەقە هەمومان لە ئاس خۆمانەوە هەموو کۆمەک و هاوکاریەک و دەرگامان کراوەوێ بۆ هەموو پارچەکانی تری کوردستان. بله خلف لشاری سلیمانی که خلف هم کاتو باش ام كاتب باش لقربان همو كاتي كي خلف فرمو والله من يقدر خنا بلا ايوه يا زحمه النبي لا خزمت دام او ملاك كذا او شيء هنا صالحين براسي او يعني براسي حقنا بمقابله يعني كابراكي تيروريست لا او بنجاتي المرغي سر بري او بين دي كان سر تلفزيون من يجي كان ملواني كابرا مولدهم هبولتنيش لي مسقوتك واهات كتيا لمسقوتك ايوه او افرتاني كزيرو خصلاشي ام بيويا بين بدمانشيكو اسكسيوتي او بوشاكتي بالبرتانا او دسكتيكو بين بتقبل سريوا يعني براسي خوتان او كابراتان قولك وكو سلمان الرشدي كابراك اشتكي لسر القران كاي خلف اما او تو اويش قصي خوي كتوج بازادي قصي خوي بوكرت اما هيچ كسي كي اما لبش هيچ كسي نيو بو هيچ كسي جورا كنر كسي دي درغما كراويا قصي خوبكا اويش قصي خور كي بيجي ماكي كسي كي مقابل او قصي شبه اويش قصي خويا كا فما توش قصي خوي بوكرت اما هيچ ما بس كي دياري كليش معنا بلا بال هناني او كبرايا ملك ريكار بسر شاشو كو طالي ما بس جورا كنوش تيوا هيچ اجنداي كي ولا بشت امدي داروانا بو بالي اخر زين يعني توش مثلا بتشوكا تو قوريه شيء كابراكي تيروريست بيني قوريه يعني براسي او بو چونی خوته تر خلک چون تقبل او لقاء چون ورگله او خلک هر کی بو چونی جای خو هه لسر او کبرایا او لسر کوی دیدار کانی ما بل سپاس امروز براسي وقت خوشحال من ضو وبنويك لهوليه كلا براسي شتي قوره بو شتي ساق بو ملتك معناه بو سربرزي حكومتك اشمان بله باوكي حسين لبريطانيا دقل ميا بله برا ثواني باشي قالك سباس باوي حسين كرمك قالك صافي براسي بالتلفزيونات او برنامجات قالت جيرنجو قالت مهمه براسي ام سوبر شبي بكنار اند بهجات كاين سباس هذا همي كاتيجوريا باديني وسوراني وهمي كرمانجي زور سباس بكنالي هي كم يبدأون بتوي سركتي بيتن من راسي بريئة رأي خوش بيجم سر أرجعتاجي بزحمة أرجعتا من جالك جرا حسن هي رجع كي سر مطار دوي كي باخذن ما خلك بريطانيا ما قوليبو كي فارغي مطار يتهاتين خارن بدرسایی و پر بجابات داراندن و خریطات تجمع تلویزیون دیدیم و هم خلکی دوی که راستی هم نزدیکا 5000 کرد یادی باجری اصل جیب و هم گلگ گرینگی و چاره میل بی مطار دوکی. بله بابی حسین امی سرنجات بالتأكيد برچا فرگرین و دیو چونا کار روزنامه وانیا وی بابت جی کن کرم که. زور سپاس اما بالنسبه في برنامج ابروكا براسي جهه دستخوشی مرشد دستخوشی فکر مثلا گازانی پیتن راستی دستی خوش بوی کنگیری و ام هی بیتن سرکتی بیتن و يبجر تربية راسي داسوس نتفسيش كرسيكا خو بيتن والله ام تفسين اصل كما كرسيكا مش داس متشين خير بلا اوجوكي نوشر مصطفى وغيري داسوس كرسيكا بل لازم تتاكل جرعه تربية لا مثلا بيت والله فاتا كما رمضان دربيخم بمبلغ كمرو باش ما بينا خير دهان هزار كتب كيما دي زنجي خدها نبي قافكي يعني بلا نتفسيش بلا بيجولا دي كرسيكا من غير ده ابسل مسؤول اقربنا خير بلا وان دلاب كذا دري وداس صبتي هو تكون جانتر بواسطه ويعني خلق سوريا خلقك مهمه عن هيفيد كاين
پارچه گرنگترین نه بس مسعود بارزانی امام جلال و کسی نکیدری بی کنگره باشترین تصور بگیرن و تشتکی باش بو بخلکی بکن و نه بو خلکی بو مبکن چکو اما خلکی پیگرگیری داینه بله باب حسن بله گلک سپاس بو سرنجنتا که باب حسن بریتانیا سپاس بیانیتا ایوار باش بله تماشاوان نجا به وی که جمع کشنی داویه تاریخ و تاریخی رو یه برنامه مایک خالی کو تایبت بل سر کنفرانس کردن روشاوای کردستان کل هولیری هات که در خستن ته مسعود بارزانی سرو که هرما کردستان جی برابو و هند پیامین گرینگ دان جوانا جی اوی تاکید کرد کو ایسال و له هر پارچه هر چهار پارچه کردستان عالیین سیاسی له هولیری کنفرانس نتوی به در خستن کو اف کنفرانس چندین سال بریار هات که دان به در خستن و بگو منجی کرجی بینن اوش تکی زور پیدویت و روشنا دا کرجی خودی استاتوس استراتژی اجندای که کار اوش بن حتی صبحید تورکی گرمتر دا خدمت هاوین هجاب گنگ هر شاد و بختور بنوار باش